kwen nyon ya lengar ke real kringel ya ma cha nang cha twil nhưng mà mình đang là trăm nhà về là yêu nó luôn đi chừng yêu nó luôn đi chừng 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 nó để mà để cho nhà gà luôn đi quên nhon rồi alin gar cái cho real kringel nhà ma cha nang cha twil nhưng mà mình đang là trăm nhà về là ở quay ra giờ chơi ra cái chuyện đùa cầu quay nó làm mình đi anh chơi du quay để chơi để là ở quay ra giờ chơi ra cái chuyện đùa cái đồng quay nó làm mình đi anh chơi du quay để chơi để là để không bây giờ rồi cái chuyện này thì có quay đi chơi chiều rồi kém cho qua anh chơi này nhá rồi cho có quá nồng nhá chuyện nghe nó luôn đi chăng nó luôn đi chăng nó luôn đi chăng nó ra mà để cho nhà ga đa luôn đó quên nhon cho real những cái cho real kringel nhà mấy cha nặng cha tuyệt nhưng mà mình đang là trăm nhà về là ở ngoài ra cái đấy chơi ra cái chuyện đùa cầu quay làm mình đi anh chơi du quay để chơi để nhột để không bây giờ rồi cái chuyện này thì có quay đi chơi chiều rồi kém cho qua giờ này nhà rồi cho có quá nồng nhà chuyện này nó không biết chuyện nó luôn đi chuyện nào ra mà để cho nhà ga luôn đó quên nhon liên quan cái cho real kringel nhà mấy cha nặng cha tuyệt mà mình đang là trăm nhà về là chắc cậu mà lấy cái luyện dọc cái media là do dream rồi cái quy chẳng được gọi này là cái story này cái này thì guru rồi title right content nó là guru lock cái hiện ga tun dial ga deal dial ga runu point ga nen dial cái cái mà nó nuaar okay mun guru lock cái something be a follow ni be a follow yo you take care to begin ko adu nong ne cái cho đồ mặt do trọt kẹt cái chút ra với bên này các bạn cho go này commentary chán nó ngon qua lần này cái biệt cái irun bố phần là mấy gì qua nó đến giờ là ga cái nó còn documented cô ấy đồ mấy chú có document là bố mẹ trên bao chuyện qua nó before cái nó còn mấy cái làm ngay đồ tin rồi để bề mặt nó commentary yo mi cái right mà mấy cái thôi kia ta mà bây giờ cái này giờ hoàn what I content today kia mình ban writing is very short cái right cái quy one section có con mấy cho lý jikany thì cái gì chơi la rồi này jikany cái ngàn jikany ngajen we the jikany nuaar jikany nga ajan thì right content nó mà tag a lot cái quý thế cho theo cái long body ở có cái deep nature đó mà dân với cô đeo cô lỗ bom mà chết được we the jikany
Te me te ko ndi ala ko ra te jikany ngu lo do nungu. Kan ya makan ko no ko definition jikany ban definition jikany tsaga. Tin la ji is nuer ban je kon je ban ko work generalization of jikany in general creo. Jikany care, jikany ching kan jikany care. Ke jikany ching kan jikany Nuaar, which is the good definition jikany Nuaar ke jikany ching. So ba kon ko da creo. Jikany gara ke lop kan jikany largeɛt doi kan tu jikany to. Who is jikany? The Jikany are the subsection of the Nuer people, one of the largest ethnic group in the South Sudan and western Ethiopia as well. The eastern Jikany Nuaar are located mainly in Upper State, especially around the area like Nasser district or county, owned by Kenjuk and Guang. Ulang district or county, owned by Langjuk. Ulang Kilang. Maiwut, owned by two sections of Gabong, Tengwong and Chanbok, plus one section of Thieng Kietar, and the Longwishuk two section of Thieng Chiang and Chiang Kang, Shirang and Chiang of Gagong section, plus 5 Warada district of the Nuer zone of the Ethiopia side. All in all, they speak the same language, which is called Tongnas or Nuer language in another term, and are traditionally pastoralists like anyone in the south. Lao take nan take jikany kan right yen tokel Tongnap ka nay te qui Junub ke qui South Sudan Bruno we tin konen we kele nyam la Nasser kula Maba district, where the rest of the district come out from it. And then we come to Maiwut and Ulang Longshuk. Those are the main district, main county, or main town in the Southern Sudan part. Therefore, we have 5 districts in the Ethiopia side. Those 5 districts by name, or name them in case if you don't know them, especially those who live in South Sudan. They did not know what district or what are the districts which owned by the Jikany in that side of Ethiopian. Let's go. The first district was Joko. Second district was Tergol, Akobo. The third district was Kwergeng in Lare. Fourth districts were Matar in Gabwang. Fifth district was Nyininyang in Chenjani area or region. Those are the 5 zone new district in Ethiopian side. So the one that I just finished read is the one of new definition of Jikany.
which stand for all Jikany Nuaar, Jikany Nuaar. Jikany are not included in what I'm just finished talking. One of the second part, which is something for general Jikany, and this is what we need to focus on, or we suppose to give answer if you know, or if you don't know, and then try to come up with something, and then leave it for those who know it. I need your help on this side. So the second part is the Jikany definition of real meaning. Jikany definition of real meaning. What does Jikany mean? Ani chane lenga tongna o Jikany ngu lo ngu ka tongna. O mwane wanang ka definition ka tongna no Jikany. Jikany ram kany ra tha dora. Ram kany ra rei dora. Kany ra to duel kany ra Tolwa, Kanyarar year, Kanyarar Tarichang, Kanyarar Rayrop. That is the correct definition that I know myself. This is what I know. But Kula Tarmuka Kanyarat and Jikany quality already, Obakuli Chology and Jikany. Neme, Tangwane, Denelari, very important, Katangwan, Denelari, very important. There are very important definition of your sacking because again Jikany point. Go to be make sure on and mum should I Jikany, Minkulai should go down in Bokakir. Kir could take a week, cut a guard, cut a roll. A mare to a wheat pie take a week is 10 way. District down the Quibuni. District down one Queen Sudan. I mean Queen South Sudan. Kujimom one call Matkin district Torokan Dial. Only ban take a district down Bangwan. Koro. One good wo Martin con Jikany Dial. They can't take a district down one. This is what the system said. Even though the side of the Ethiopian district or whatever are too small to be counted as a district, according to them, according to the system. They call them Warada, main district. One of the Warada or all of them, the 5 one should be contained within one county, either Nasser or Maywood. They could be add all together, then they will put to one county, or they could be put to 2. They will fit to be 2 counties. For what I thought, if I'm wrong, maybe I don't know how the calculation should be according to the population which I have already known. The real definition of Jikany, what do you think the Jikany is about? What does it mean? And what does the term Jikany mean? This is the question. What does the term called Jikany mean? Who are Jikany? When we say who are Jikany, Jikany is Kir. Kir point is Jikany, tell Jikany to den. And then again, Mowana Jawala and ko lar ke jetan Jikany tang wan ka ko run te chiwo. Me kan ko na ngai ke kan ko na leng ko ngani. Lar tan Jikany go ko ni ne Jikany. Ka no ka ne ba ga chol no ka ne ka gad Kir ka ni chi Jikany. The reason why Milan tan na the ke je chi Jikany dong ba ne shop. Mo wan wo woping. Jen medan ne no agel man ka gad Kir no mo ka tang wan ne
Don't quit majority jikany women lot ke yedin bane kul jagan dini. And what does the term jikany mean? What does the term jikany mean or apply to concerning the meaning? However, some of the people have given us the definition from different sources that teach individual that each individual think they know much about it. There are some 4 definitions we will be read to you in a short moment, in a movement, and those 5 definitions, those 4 definitions, you have to choose, or what you can add it in your comment. If you know number 1, number 2, number 3, you may say I agree with number 2, or I agree with number 1, or I agree with number 4. Because I need it very much. I need that definition to be specified, and we should have to be sure and teach our kids with it. Because we have a problem here, especially lack of knowledge about what we are doing, where we coming, where we came, and then what our culture mean, what are the name mean. Especially they could be asked, what is the jikany? Because this is the sensitive question from the children who were taught outside the South Sudan. They were taught for the leadership. Anything that a child can ask, it's got a lot of meaning, and then the foreign may not know it. When you tell your child, I don't know, do you think this is a good thing? And then again, don't lie to him or to her. Better you say, let me go and ask somebody. Don't say, I don't know. Just say, let me go and ask somebody. I will come back and tell it to you. Because in here, the kid of the people, of the kid who were here with us in Western world, they are very good because they were not taught to challenge the teacher. A teacher can fail in the class by saying, I don't know. Let me go to the dictionary. Tomorrow, I will come and give you the answer. It is allowed. Nobody challenge the teacher. In our Africa, where we come from or where we are, it is a big problem. If a question being asked by the student, and then the teacher will say, I did not know. This teacher should be challenged. And then the student will go outside, or all the time they will just come and gather themselves talking about you. You don't know how to teach. This teacher doesn't know how to teach. And then you will become a bad teacher to them. I have been seeing this when we were in Dima. It was a big challenging to us. Not the time when we were in Dima, even when we were a student too. In Atar, in Ubel, in Rombek, we got those questions to the teacher. And then we know who is who from them. Therefore, today, if your child will ask you, we are jikɛny, what does jikɛny mean? That is why we want to describe what the jikɛny mean. So this is the sensitive question that I'm talking about it today. One lesson of jikɛny. We will continue to the second part, jikɛny definition. What is jikɛny, and what does the term jikɛny mean or apply to? Concerning the meaning, however, some of the people have given us
the definition already from the different sources that each individual think they know much about it. That issue all the Jikany Nuaar and as well as the other section require for you or for me or for us their input to share your comment. And then after I got all the comment in some day or some month, we will put it into the document. That will make it to be very clear and true. Later on, if any question come up like those of Lualuat, when those of Lualuat will come up next time, we will tell them the source of the word, where it come from Mr. X or Mrs. by name, and then we refer them to you. That is very clear, I think. So let us go to the third number where they are. Those terms should be used or eradicate or tell us what they mean. The third one, the location from which Kir come from. This is simple, and this is the very important part of it. We thought the location where Kir was found or come from. This is, it come together with the term Jikany. For example, Jikany Kir, Jikany, this is number one. Jikany, Kir came from Jikany. Is it this is what it means? Kir came Jikany. And then people, when people found him, they term that, oh, this man or this boy or this child came from this side of Jikany. So that it made him to be called Kany. Ramakany ta something. Very called Kany. And Jikany point the Kulaban can not and quality ye native key to Kulaban did. Wakula Jolly Jikany to call Kula Pek la roll. Point there a Kany. Kany don't take a term down Jikany Nuaar till I use it. Men then Ramakany Rata or Chemin Chalar. Mededen Ramakany door Makany wall me den ke mi cha den ni ko won mi cha ko nang ra de den wal dong cha nang ko gur ko chi gur che le liu jin gad na mo di lo yen dir yang gur e dan e cha nang ke den gan ngadi de ye wo kany na mo kany ke den kany do den kwet ko kon nuore me la kon ala ngagare chi le ko kany. You see, can those three can term the Kenya down Dr. Naja? We don't take a Kenya with a den. Cabana, your mat collars and go one about a right to Michael Kane, McCain, Dora, K. Michael Kane. Again, now I call in a term, but now, oh, Michael Kane. Kid will a Kaira with it. Chairman Chalarka number one, okay. Kir came from Jikany. Kir be Jikany. And number one and more, number one Kellen. Number out there. Kany there are Raker. Meda ne Kakajaker. Chua Kamra Raker.
de ra je lot kany mo je ne kany rare kir ke kany rare yir me kap kir ke kany rare kir me cha kir ka ana ber clear kan rawati diodien kany rare kir me cha kir ka ngwan dien kany awa che kany ra wi awa je ni che kany ra de wo che me wi kany awa che wa me che kany wi awa je ni che kany wi ki che go dangwa ye wa kir che kany wi ki che go dangwan anya ko lo che me che go nen gen tri men nam dien kany kir came from kwi kany chang akela na mo wa kir yen be kwi kany chang ajen chal ge o jikany me de kany darar kir and kir kany rare kir kany rare kwany kir me kap kir ajen la kany darar chal je kwi kir men dio dien wajen kir en kany wajen ne kany ngwal mi cha ngwal cha den mi cho al ke je ngwal che kany wajen ni ngwal che kany ta na je ni ngwal che kany kara me kany ngwal wajen ne gaden ni juk kir te ke yande mi cha kan nere ni level and then ko wa make it che yang mo che kany gori yande chwa je la ta na du no mo dong de ra jen meaning de e kany o chi juk che yang che goy ko ku yo me cha ban wi read me here the more I accepted especially God kirin it kiriu de the one ki kan no I understand no ne issue da kan yi berar ko ku ko ne che jokir che nare che wakai jen mi nare jo kala ga nye de mi yang mo mi nang che bon kan ke yang da ne bo ngơ pin me ban ngơ me kap ngơ so ko ku mo ka jen number 3 me very sensitive number 3 me very sensitive ko di me sensitive ke je ke ta na che ga gangra re gan ki ti la ke je ne kon cha ne bi chol jikany ba ko chol gad ki ka bo de da ne ku ki je ne mi enta mo ke mi lor ke ngu it take time for some people to understand it ko che ga ngai no kon dia la kon gad ki ngai no kon dia la kon jikany ka ku ko try ba te ke chu daro chu da gan ki chata de ke tech mi la ya tech ke je e gan ngak ne ri ga dor ngu de la jen de kon chol gad ki ke je iyo mo akon chol jikany point de te ko tu wan ti lo de doran min dani ki chu de me cha de pole wa e chol na ko ku ne e chi jokiri che nere che te ko ngwal yang tem me lo de jenen especially ka ne te chi rai ka ko gwa de chu ke ko run te chu especially tar ja da chi ga James tar ja chi ga ka gambel me mal point de gwa de ra ji ma dong de liu ko jen ram ke long la insist ni me ne ka ni me chang ne ka Addis Ababa ngu ne kon ngani ni tiane la de je
ka me ho loy ran ka ko and then that one should develop man me chine le waka kam ni lar tham do ni wane ko ni chine jikany jikany pan ke ni ka ga yo that one man me che one de o ye don't wo de re ta na ku ji mo ku ko le chom ni yara ka la ko ni ye ne me lot ke jene me lot jikany lo ne kon dia ko ta re dan te ke jang re dan ke jeb ni re dan agad ge ga re dan agak re dan ga wor re dan a law le to to tin ta re dan ke bul special ko na jikany Nuaar ko ne lat jo ta re dan ke jur de al to ngwan jang tin jeb ni ka tin chai ni ko tin bar tin cha tat ka tin amanu juro ken manu buñ ka re dan kaneta diala to le ja gwa logat jikany that is the main point ka a very great point for us to educate ourselves kaneta dial ti pa ya kwende kan dial mat ko point gan kir ko ba kon cholo de bi no ko de mit ko kan chi ga gan kir do you understand that kan chi ga gan kir ga gan juru ko ken chi ga to ken ban nyak ka gan kir so kan dial cha ga cholo nga cha ga cholo jikany chuda jikany general name ko kon dial ka en ramete role jikany en jorom role jikany en nuor mi chi won gad kir jikany lo do ne chi ko na bi tek ko mo ko ro kamrar mo na ro kamrar mo ko kamrar kon gad kir chek ba kon da bolu ne ko ken la nuor te re dan ka de jur te kon te le jimon ka ne ko ken de chiro ban yoko mat kon de kon do la ne ti tot de gad kir de do la ne ti tot ko ku mo ko kon gad kir ka ne ko ken de kon chole gad kir but iyo mo wa kon chol dori tu bili kon to duelan chale jikany you see mo wana wo ko la chol ke clean ala tu bili cha kon chol tu duel gan kir chol kon jikany tu duel jikany ba ne ti chol dok ba ti chol jikay ba ti chol lak ba ti chol ga wor ka tieng ka bul ka nyong ka ka jikany ai je no lo ko ta kon ka lai ob jikany kon dial cha kon chol ga kir ka ngot ko ka lo ko ngot ko ro cha gor pin ka kuidan choro ndo dien an raja ka kui number 3 kan lare one ne jikany ye ngol kan ko chi jogo che nare che wo goñ ka yang men nam dien en ban ngai mo wana wo ka analysis you point je gan method then kun en kan tieng point je la meda ne chi mấy cái nhang là vô điện kan moy ngok te kon te jike ke te cham ke ba ke te da u de la cho le tieng ki e ko doai le điện gat ko bom we ke bom chieng la te ka ga den ka mi gurun mi lu ga de ka je ram ran la kam ke power lu no kan ga da ro pit ke te da tia te lo bo me de jog yang o je sun we go ni u mi cho le na re men da den kir point gen te le ok ko ki kwal mo ni je kana ena kam ngoni yemen kwal kam ni nyer tu kula men ke aga tu ni te kula tu wo nora te le yang de je me de den ke je te le ok point en kir ko kir ka ni chen re na do long aba nye ko ko ne ba kula te ko ok ko ku ko ne me yin chan
atela te do ke jin jel mi borol lo do la yang jege ba ji mo ke chia ke nam yang ke le cha ka mi de ra yang mi cham ni je ke da yang mi di le ngu do den and then mami ki chia ko mo cha dap che te ka ga do mi te ka ga mi nyal che cha kwen bu ko te ko ho yen de ku le de no ki se le nyal mi nam den ka ga ki kan ge di te ki sin dio ye di ne tiang kro ade ko gwa de dan ko cha dol mi di gwa dan ne me be je ne ki ru li ki ngade dol me cha dol mi te run dan wol di ke run di jandaro ye ne ko le ban te long ko bagat ku le ban di ke che gwan ki se le yang ne me je na analysis de ko ngan wi go point de jok se le yang ko ki se lo ke ban pin te ke ban pin point de ba ni mo pin te le nyen go ko de che ke det ke che ke mut ke tang ke dwal ko le cho le tai ke de ko de ki do to te lo no de ka ga ki ke ko ko me lo no ri de me chen ke na de nyon wala ka la ni je go ka na understand go lu du jira mi la ja la no mi don ngode ka po nye wal de go ko di ye pal kon dia lo kon jikany ka kon gad kir you see gad kir ka gad kon din di ke temporar point kir ba ga chol gad kir ka ne ke no to te ke ta but the majority to call it yang mu dan ke jikany ka kon jikany number no dia la number ngwan dien number ngwan dien okay wajen imo chal ke je on ne e kan atin ni wajen ne o e ke kan wi ke choko daro you see that wa ki point ne je ne je kan wi ke choko daro kan wi ke choko daro di wajen kan ni wi ke choko daro o jen me che ben wi chwe ke nyere kon te ku la man ke tin nyam la che ga na ga kan ga den ni jal bi che lu ko jen te ko man nang na so man me cha yo ko kam nyabor me nyabor le ni lu cha we joro ma ga ri che na che man cha nang man lo do a ku yo chu joro chu yo chu yen ko te da ne cha welcome tin me cha muy ka man tin ga da ni ko wala pe ka ro yen pe ga ka ne pe ga kan ku la cha le du gui ngô kan ro ni chil kan dial te ka kel man ga war na mo pe ka kelu yal ka ga ni kurun te wan mo me ki ki ji yen ko jen ba la no ko de ja re do ma me ke wo ya wo kam nya ma do ni nyu ro te lu mi la de me ke do an ke wo di ga de ni jok so ko kor go me kan jok mo kan ro ne long ke gwa de la do ko ga che chop ki 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 yen ki gwe wan nak dor antong kan lui wi ajene kwa lo de nyang lu lu ne lar sa na de u jeni che ken wi ki chu ko dang ro ko chi man ke chi ki lu che bende wi ko la che ga kan be lu che ga kan be lu man ga da ro chi ki lu ai ga ka juro me ben wi chu ko da ro why do pan na mo definition in la definition in ngwan din definition in the audience ajane che lar ko ne e wa jene e gwa e jo point e che yang mo che wo ngwal e che wo che ngwal che wo ti e jen cha na de e jikany wa che wo kany wa che yang wo kany wa che kany wi ke ko daro definition che karo me de den de kany de rar jen kany de rar e kir jen kwal cho le kany ge yo
kia cái ra ta chẳng qua để bất kỳ tin qua cũng là bóng quanh để ra diện cần điểm này chỉ còn đang ngoài cho cái điểm đi đi mới chơi cái này có khiên thì đông chơi cái thứ ngay cái này cho nó cái telephone kia gọi comment kia gọi cái anything ở đông đi ngay chỗ đây shopper be get to it cái mấy chuyện vậy nó mới cho đồ mặt cái ngoan này thì cho là thì cho quyền thì be là mình lấy chuông number one mình lấy chuông number two then make number mình chỉ cần ban đầu bên điều quay nên mẹ dân cái mình đeo con này nhọn gần quan là special là cái dân gạt kia kia cái gạt nó rất có khiên trên đông để definition ngay con kia thế này nào chẳng này nào cái chuyện qua được cái ra đấy nên mẹ dân cái đông để đeo con này nhọn gần quan là nên mẹ giờ nó điều đó đi thế là con có ngoan để ban này chụp cô ta còn cái này chụp có phải những gỗ con này ô dân Jikany Nuaar bị nữa cơ các con đial con Jikany cái con gạt kì một anh này là con gạt kì bên đây được còn bữa tòa bà có lấy cho luôn đi bên đá này mặt con thế mà phải mặt con Jikany như dân mặt con you know coi chẳng nó loại ra này đàn lâu thì chuồng dây đàn kia gạo qua đấy chuồng dây đàn cần đi ăn thêm một cái gì ô cần cái Jikany đến để cái lá này con gạt kì cô cần con cái kiện thế là nuôi mua quay cái bạc cái nó nuôi mới có để quay để lại cho cái bạc cô cái bạc cho chẳng chả gạt đuôi điếc cái bạc gạt đuôi nhau cái điếc cái gạt cái là what đập cái căn bạc cô nó cho là vậy cái rồi cha cái chuyện cái quý mà dân mình để có ngay cái con nuôi đấy ô mấy trái với pha cái bạc cô bảy ngay ra mà lúc nó đỏ mẹ này quá thế là nuôi vợ mới đa dằng mới để phê khi ra này để làm chắc là làm đủ nhiều cú đủ chắc là làm đủ nhiều gian mới cho là gian tăng cái chuyện qua nhiều rồi một gọi chơi bình dân qua thi từ đây chia nhiều rồi qua chia chỗ mỗi cái thứ trăm chia chỗ nó có bình liệt mới mà chia với cho dân cha ra mới đeo qua đi thế được mỗi cái đồ mới đeo có là nhiều vì mỗi cái nhang kia vì mỗi cái yang kia vì mỗi cái moon then bây chú continue cô mong gor cái take ra để thế là mới điện bây chú continue là là nó mong ra mà dân chơi chol cha bị chol dân đi ngạc cái đó là việc yang quý chol nó quý tổng nào nó đồ rồi mình việc thế là con yang là giai chol cái yang còn ngạc mấy cha yang ba yang cái co là mấy cái rich over ba chol rule nuer mấy cái đồ nuer mà điện cho lê rul cái cho lấy dằng là dằng đan phê gì nữa vậy cái dằng mấy cái hùng cút đủ là dằng bảo ông ngài cái dằng cái chuột da này vậy nè thế là mấy cái dằng cô cứ gì mà chuột da Jikany cho lấy chuột da nè con đẻ ôi Jikany mắt nó con đẻ mà nó doài con mà nó pi con mà nó thol con cái lê con dia cái gen dia là cục mà nó do muốn pray daran pray mon Jikany con dia Jikany nó chắc có mà là dân quan đây rồi đây là thuộc thế cô dân ngăn đây khiên comment khiên cả nàn nữa thế so ban để cái loang cô này mấy cái comment cái chỉ có khá này bởi lối gì đó qua vô bên mua right đó mua thuộc I will reply you có go loang luôn có go look nên mẹ mình chắc là go look thì true có thằng con có con nữa đấy là có ra phân bình chia bàn mấy chắc là cái đồ ở ngay gì luôn để nhìn chỉ ra cũng đi ra mà bị lục
bukulo buro bi o challenge mi take a point kel mi ki wo jek tin la wo point mo e che na nge and at that point yo bi woli ni je jen dan bukulo ben nge kura mel ban kut ki ku ir balat jor e tele mi nge ne me che de wone no che jen ka nei la chale nei de ngai ku mu ke intellectual categories mi ci dor je ku la ne gonde jor ku je ni je ku lo mo ni je ko lu ko go da nan be ku la nang tin be ku la ra ko be correction be ku nyoko mu la de je jen wi wo je ga bum wi je che no it is up to him do ra mo be na ba do ra che la du ki ku du che la ta ngwan jen pe ne kon won nyam pen ti chen to ro dal ta na ko de ra na right ko yo ba wo correct ka ba wo kut ba ju nga ge te da nga je men dan chi men da la ka mi cho le development be ka tap 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 no ko goi dan di ro te am go am le no je ke ju ji ra mo ka kon chi ko de gang du le ke ka ngwak te ngi ke ne na chi men cha lar men dan o ne a very great point ka ga tin kon kwa le diet ke te cha diet u bu ka ngai mi ke jikany lo no di ko ene ga de to ngi chi de ka kon che kon ta mi cho li tu lo do ngi chu mi te ke ji je ne e chu da tu ko to na do lo nu de la ri tu a tu yang mi lo mu du tu lo do me da ne diet ko cha yang mi tu cha ne dora ke cha yang ro cha ngot dora again cha lo tu ki jo lo do chu da tu be te ke bel tu quay ke tu real ke tu nyang ke tu bir ke tu quay ke tu ker ke tu lol ke tu cha so but what is it no để cho nó tu lo do mi chang cha bel lo pal de pol je ke time being and then ne ko cho ni do run mi chal ke cha ya chal ke tu du bas ko ba ku lo mo ke lol bi loy du ku le te du ku le pe la rom ba bel ta ko mo bel to ba wala tin you see chata de ko pang tang wan ayen mi de ko lo gor bo de ko na lat ku ne kon jikany ka kon ngani ka chen kon wonit ayen da ni ka divination nam ka number 1 ayen chi aling ko kon ni chen kon ka state mi chali apnal ka ta kon ke district ni dang an muluno ta kon ke ma district ku la na sare ku district le ka ra re de and then ta kon ka mai wut kon ka ulang kon ka lungu chu ta kon ka joko kon ka nyine nyang kon ka kurgen kon ka mata and then kon ka ko bo tierbol ta kon ka rak ki bo bongwan kon Jikany Nuaar lodo we are one of the majority ka ethnic nuer enjendo ko kujimo mu wa ko no te ga tieng dan ga logo ten langwen ni angu mu chi mala ko lo te ni cha la ko lo te ji mu lo ko lo chi ke ga di den chi ke chi den chi ke modernize chi ke ja ga ba ber high ba ber expensive ko chi ke dia no ko be na la no to ko ni ko re da ne tar ko ni ke 93 chi chu mo ta me chi ga chu nge ke je ta mo wona kan mo ko develop wona kan mo ko develop wona kan mo rep ko ne chi ga wanga wo kan tin chi kan nga jen di ni ko mi chi ga cho lo be kan la ra ko lo bor cher ba wo bor cher ke lo nuer ba wo lo nuer ba wo bor cher ba wo lo nuer ba wo bor cher ba wo bor cher ba wo lo nuer so chi kan nge ke je o dun kon le ko lo okay ngai ke ne ndoro ta kon te ngai kon ne chal kon ni Jikany but we don't know the meaning of Jikany and then yo mu we lo te ngu mu lo thank God some of them they have difficulties to divinate it la thank ne yen le de da ne cha bu je mun
cho le mu lal oro lo ko cho le chieng lal chem cho to ran ni mun kom kan rul kom kan sang wang bu kai la re jen tu lo we da ne chi yi ka ne tu reng kwa le cho ne ji gai ra yan ka ne tu lo me chi yi chi ko ter lo cha ko mu di ka tu to wa bu be re ni mok no do then chu tu lo wi uri ye có chú răng cười yên chuyện của nó có nên đó là mấy cái cái này thang phải cho luôn có district cái cái so giờ này này vào khu vực cái lò anh nó có rồi mà cái là mấy cái rồi vậy so ngồi để thấy có confusion có là những điều này ấy thu lò giờ cho là có lò là sáng cái này no lol le da ne khu vực cái mun này chỉ lò khu vực bên dưới quả là cho lấy chieng lò giờ quả là cho cái lò so cái quy mô kan con gạt kia kia con jikany so just define to you now what term jikany mean da lu ne je ne da ne me chalar e wa ne e juk e na re che wa kan de ra o je ne jikany point de in kula ki kan ra tar chang me jik ngar ko gwa e lo kirsin kê mê lo về quý cơ nhé chẳng quý là bên có còn chẳng cho có là bên giấc có đồng ý rồi cho có là bên có bị yếu quạt bị yếu có là cắt và ran có là giấc gì đấy cho cho nó kỳ mà nó kỳ thế cái chiều đào kê con kê cho con này kê cái modernization đấy có bên kê là dân có là bên nó là kê there are kill can shoot down till go bane gurtin ko something more definite but malaria ka kon in kan kon taran ni je kan wude je no ngade jikany mu ko lam bene me ka ku je kwi ka nya chang bine bi no bi ga gritin me je me ka nyara re kir me cha ku la ka bu group bi no no bi ka hirartin bene de ko bi la ro ne je ne o te ke ju kir je ne che na re che te che kan ka yang mi tre ngol bene de bi la ye du ga tin mi o je ne kir che bene che kan ku ki chu da ro ko la ja kam người che ko bi che ko nak ba nyo kom che bi che ko nak ya wa u de ba ga ri che kan ku ki chu ro ko da bene ne de li te ko la welcome ken. Those are the four definitions. Theo con đến cái gì cái cảnh anh vậy điều đó bác chắc là mà là coi cái bài đàn cho cú cho nên để writing today lesson cái chủ đề gì kênh chỉ write đó thôi cái được quan đàn in thứ con tin quan đàn bác con tin khi mình đàn là con này về cái on behalf of largeɛt dream, and it is to see and learn what the name Jikany come from. We need your help on this. This is the largeɛt dream Heritage Foundation and that message go be a local and be a correction be a known. What is correction here? Here is all correction. Bimi nanu gujitin bitum ko no de me ba la ko se la ko mi din la la je tin wa mo ka ngade mi raji ba la ko commentaire ke ba la ko sharing no de me try ke je bi awo kwen tare en ngade ne me video ani bro da to ga na demand do ne bol way bol wudin te bom ko lu cái nước của Palaka would make it dog by week chắc where mal nas kenyan mal right dan gunino